Klimatske promjene neće zahvatiti samo Europu, već dolaze i po Europsku uniju, navodi briselski portal Politico. Sever Europske unije će se boriti sa poplavama, čak sa požarima i prema sadašnjim projekcijama porasta klimatskih kretanja, dok će jug biti bukvalno zakucan sa sušama, pregrejanim gradskim sredinama i uništavanjem brojnih poljoprivrednih kultura, što će Europski savez dovesti u kolaps. To su ukratko zaključci velikog istraživanja briselskog portala koji je analizirao naučne radove i intervjue sa klimatskim stručnjacima. Također su imali i kratak uvid u nacrt izveštaja koji će biti predstavljen na međunarodnom panelu o klimatskim promjenama koji organizuju Ujedinjene nacije i napisan je na 4200 strana. Prema tom nacrtu izveštaja koji će zvanično biti predstavljen sljedeće godine, predviđaju se ogromne i drastične klimatske pojave, odnosno udari, a pogotovo u siromašnim zemljama. Vodeći svetski klimatološki stručnjaci upozoravaju da će milioni ljudi biti pogođeni nestašicom vode i glađu, dok će područja oko ekvatora postati neuslovna za život, sa prevelikim temperaturama. Ako Europa misli da je bezbedna jer će tamo negde biti gore, vara se. Celokupna populacija Europske unije uopšte nije svesna ovog problema. Pojma nemaju kako će sve te klimatske promjene uticati na njih lično. Posljednja naučna saznanja otkrila su da će se sve u Europi promeniti. Posljednja dramatična situacija u Europi dogodila se 2003. godine kada su europski gradovi skuvali svoje stanovnike, jer su u avgustu zabeležene najviše temperature ikada merene, a toplotni talas trajao nedeljama. Procenjuje se da je tada preminulo oko 80.000 ljudi kao posljedica toplotnog udara. Prema scenarijima za budućnost, takva leta postaće uobičajena, a milioni ljudi bit će ugroženi. Osim toga, rašće i psihološki problemi, kako upozoravaju stručnjaci, a tvrdnje potkrepljuju podacima da je tokom toplotnog talasa u Moskvi 2010. godine povećana stopa samoubistava, dok je u Španiji broj nasilnih napada u porodici, pa i broj slučajeva u kojima su muževi ubijali svoje žene drastično porastao kada je temperatura prešla 34 stepena Celzijusa. Također, vrele noći donose nesanicu. Upozorava se na činjenicu da najviše ljudi živi u gradovima toplotnim bombama, jer su takva mesta po pravilu toplija za 5 do 10 stepeni od predgrađa. Europski gradovi bit će topliji za još dodatnih 6 do 10 stepeni. Najugroženiji će biti jug. U Rimu, ali i drugim mediteranskim gradovima temperature će biti toliko velike da tradicionalni arhitektonski sistemi koji se oslanjaju na prirodnu ventilaciju neće moći da funkcionišu. Također postoji još jedan problem. Stanovnici Europe migriraju u gradove, a populacija Evropljana je sve starija. To znači osjetljivija na temperaturne šokove. To opet znači mogućnost većeg broja smrtnih slučajeva. Prema procenama stručnjaka, godišnje će od posljedica vrućine umirati oko 100.000 Evropljana, što je 30 puta više od trenutnog proseka.